noneho harimo ubusesenguzi ariko n'amakuru akarise menshi cyane. Yego. Ubundi abantu barangariye urugamba rwa Minembwe ngo FARDC wazalendo FDLR n'abarundi ngo bafashe centre ya Minembwe usibye ko ibinda ndibu nabigarukeho. Ariko hari urundi rugamba rukomeye cyane ruri kubera mu misozi ya Mitamba rwamaje kurenga imisozi ya Mitamba rumaje kurenga agace ka Buhondo. Ubu ngubu rugeza hitwa Biziba ndetse rushobora kuza kugera hitwa Kirungwa. Kirungwa rero na gace ugiye n'amaguru amasaha 2 wabugeze mu mujyi wa Uvira. Nibyo ngiye kukwereka wenda reka tubanze duhera hanga. Kuko nanone sindahita ngi Minembwe ntaragaragaza ya mayeri y'ababarwanyi ba M23 natwirwaneho uburyo nubwo bari gushirwaho igitutu Minembwe nabo bafunguye indi mirongo y'urugamba igiye gushira igitutu kuri FARDC abarundi n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero twabonye ko kuva ku munsi w'ejo abasirikare benshi ba FARDC bavuye mu misozi ya Mitamba bari kwirukanka barenga za Buhonde bagaragara ahitwa Biziba. Ayo mashusho n'ayo mavideo ndayafite hano wenda gasa ndaza kuyaguha n'amajwi noneho abantu bagukurikira baze kujya muri groupe ubibereke. Ndetse aba basirikare ubwabo bumvikanye ko bari bujye muri groupe barabyumva bavuga ati adui anakuya na ngufu mingi sana anakuya na moto mingi sana Ziba. Bivuze ngo M23 natwirwaneho barenze ku Ndondo barenga mu misozi ya Mitamba ahubwo bari kuza berekeza hitwa Biziba. Niyo mpamvu FARDC yari yakuwe hari ya mwiyo misozi ya Mitamba yirukanka yumvishe ko M23 natwirwaneho bageze hafi ya za Biziba bariruka. Komeye cyane y'abarundi FARDC wazalendo FDLR mu Minembwe barashaka gufata Minembwe centre ariko Minembwe nabwo turaje tuyigarukeho. Hano rero FARDC yazanye abasirikare benshi abarundi bazanye abasirikare benshi wazalendo ni benshi na ya mitwe ya za FDLR bazanye intwaro zishoboka za sharing zisheringa izi ni za artillery zirasa mu ntera ndende ariko barakoresha ama drone urumva ko ni benshi ku butaka sharing inyuma yabo drone mu kirere. Ubundi nihe yaba desequilibre uko twabonye uburyo Uvira yego Minembwe iburyo Minembwe iri strategique cyane kuko ni mu misozi n'ahantu hari strategique ariko Uvira nayo ifite ubusobanuro bwayo bukomeye cyane cyane ku barundi nabonye ukuntu basakuje Minembwe. Minembwe harya ngo bahafashe nabonye umugabo witwa Steve Wembi avuga ko ngo yafashwe ariko mu mwanya mutoya tugiye kubona tubona harabisibye bamwe batese byaba byatewe n'iki kubundi ko uyu mugabo tumuzi kagira amakuru navuga y'indani gasa ngiye kugukuri kwa nyako kandi abadukurikiye batwumve. Njewe Claude nago nshobora kuvuga ngo Minembwe centre ntiyafashwe kandi yafashwe. Oya nubwo natwe twabivuga rwose. Nanjye ubwanjye nabandi gutuma abantu bantakariza icyizere. Cyane. Ngo urumva ari ikihe kintu yavuga. Usibye na Steve Wembi na Kongolo ndetse n'umuvugizi wa FARDC muri Sud Kivu muri operation Sokola ya 2 Suriete na Mbwirigane Karongi nawe yabivuze. Ariko reka ze nkubwire ukuntu bimeze. FARDC iri muri Minembwe. Kandi Tshisekedi we yifitiye umukino warimo. Azabasoza kandi uzabubireba nibatamutoroka ngo bagende. Iyi sayi ni turi muri centre ya Minembwe. Donc ntihashobora kubura ibimenyetso by'amavideo bigaragaza ko Minembwe centre yafashwe FARDC iri kuhiruka kandi ndagira nkubwiza ukuri. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera ku 3,500,000 kuzamura abona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo kwa shaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho. Ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa. Igisubizo ni Diabetes Collection. Tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika. Si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria. Aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu. Benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he? Dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe.
Abakunzi ba Gasaro TV turabaramukije muri mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muri abantu b'ingenzi cyane ariyo mpamvu natwe tubadani ngo tubahe update agiye atandukanye iminsi yose. Ndi kumwe na Claude ni umuntu wacu benshi mumaze kumenyera kandi mukunda ubusesenguzi bwe. Claude ngo ikaze na none. Urakoze cyane Gasa, urakoze cyane. Ubu noneho harimo ubusesenguzi ariko n'amakuru akarise menshi cyane. Yego. N'amahoro. N'amahoro. Nkunda ukuntu bajya bavuga ngo dukubita tubangura nta kubarambira. Yego ubundi niko bigomba kugenda, reka nanone nihute. Cro ubu se duhere Minembwe, duhere Uvira, duhere hehe ko mbona Uvira. Reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza. Ubundi abantu barangariye urugamba rwa Minembwe ngo FARDC Wazalendo FDLR n'abarundi ngo bafashe centre ya Minembwe, usibye ko ibinda ndi bunabigarukeho. Ariko hari urundi rugamba rukomeye cyane ruri kubera mu misozi ya Mitamba, rwamaje kurenga imisozi ya Mitamba, rumaje kurenga agace ka Buhondo. Ubu ngubu rugeza hitwa Biziba, ndetse rushobora kuza kugera hitwa Kirungwa. Kirungwa rero ni agace ugiye n'amaguru amasaha 2 wabugeze mu mujyi wa Uvira. Ibi ndaje mbikwereke kandi bikagendana n'ikirero Gasaro tutarajya Minembwe. Uri kubona ko FARDC n'abarundi Wazalendo na zira FDLR bashize imbaraga nyinshi cyane Minembwe kugira bafate centre ya Minembwe. Noneho badeklare icyo bita insinzi, bigaragare ko FARDC n'abarundi nabo bakoze igikorwa kandi koko pression bari kuyihashira. Ubu rero mu mayeri menshi cyane aba barwanyi ba M23 natwe irwaneho nabo bahise bafungura indi mirongo y'urugamba isa nkaho yerekeza muri ka gace FARDC n'umurundi bari bwumve ko intare za Sarambwe ziri hafi kuhagera, bagahita bata icyo bita equilibre. Minembwe bagahita bahita rwose. So nibyo ngiye kukwereka, wenda reka tubanze duhera ahangaha kuko nanone sindahita njye Minembwe ntaragaragaza ya mayeri y'aba barwanyi ba M23 natwe irwaneho uburyo nubwo bari gushirwaho igitutu Minembwe nabo bafunguye indi mirongo y'urugamba igiye gushira igitutu kuri FARDC abarundi n'abafatanya bikorwa babo. Ubu rero twabonye ko kuva ku munsi w'ejo abasirikare benshi ba FARDC bavuye mu misozi ya Mitamba bari kwirukanka barenga za Buhonde bagaragara ahitwa Biziba. Ayo mashusho n'aya mavideo ndayafite hano, wenda Gasa ndaza kuyaguha n'amajwi, noneho abantu bagukurikira baze kujya muri groupe ubibereke. Kugira tujye dutanga n'ibintu bifite fact, hari ibyo tuterekana hano ku mpamvu zo kubahiriza amabwiriza y'aba bantu. Uri kubyumva? FARDC igaragara iri kwirukanka iva mu misozi ya Mitamba irenga za Buhonde iramanuka ifungira hitwa Biziba. Ariko kuko hari imirwano ikomeye cyane Minembwe, ari naho abantu bashize amaso yabo, ariho abantu bashize umutima wabo, ntago bazi operation ziri kubera muri biriya misozi irangamiye umujyi wa Uvira cyangwa se iriya misozi yo ku Ndondo hari ya za Mitamba, ndetse kugeza ubu bikaba byaharenze. Aba FARDC bagaragaye rero hano za Biziba kuziye mpamvu bari bamaje gukubitwa muri Mitamba, barakubitwa hitwa Buhonde, bagenda birukanka bafungira hitwa Biziba, ndetse aba basirikare ubwabo bumvikanye ko bari bujye muri groupe barabyumva bavuga ati adui anakuya na ngufu mingi sana, anakuya na moto mingi sana. Hivi tunatoka mu milima ya Mitamba hapa munatona tuko Biziba tunakimbia. Bari kwirukanka. Kandi koko nk'iyo video urahita ubabona abasirikare ba FARDC bari aho ngaho Biziba hafi kutwo dusozi, Wazalendo bari munsi aribo bari kuba kamera. Ko gutanga amakuru utanga n'ibimenyetso ni byiza. Yari situation y'ejo rero tariki 16. Ariko uyu munsi kuwa kane FARDC yongeye irahunga iva Biziba ijya gufungira ku musozi wa Kirungu. Ubu Wazalendo bake nibo basigaye ahitwa Biziba. Bivuze ngo M23 natwe irwaneho barenze ku Ndondo, barenga mu misozi ya Mitamba, ahubwo bari kuza berekeza hitwa Biziba. Niyo mpamvu FARDC yari yakuwe hari ya mwiyo misozi ya Mitamba yirukanka, yumvise ko M23 natwe irwaneho bageze hafi ya za Biziba bariruka bajya gufungira Kirungu. Ubwo rero tuvuga ko M23 natwe irwaneho bahise binjira nanone Biziba. Ubwo turi kuvuga hari muri Plateau ya Uvira. Sibyo? Bahise binjira Biziba, baba babura nk'ibirometero 8 kugira bagere Kirungu. Uri Kirungwa ni ibirometero bitageze no ku 10 kugira winjire mu mujyi wa Uvira. Noneho hano reba amayeri ukuntu ateye ya gisirikare. Presi ikomeye cyane y'abarundi FARDC Wazalendo FDLR mu Minembwe. Barashaka gufata Minembwe centre. Ariko Minembwe nabwo turaje tuyigarukeho. Hano rero FARDC yazanye abasirikare benshi, abarundi bazanye abasirikare benshi, Wazalendo ni benshi na ya mitwe ya za FDLR. Bazanye intwaro zishoboka za sharing
zisheringa, izi ni za artillery zirasa mu ntera ndende, yego ariko barakoresha ama drone. Urumva ko ni benshi ku butaka, sharing inyuma yabo, drone mu kirere. yego Bikagora cyane twirwanaho na M23 kuvuga ngo babasubiza inyuma, babirukanse, babasubize niyo bavuye, ahubwo hano twirwanaho na M ikavuga iti ubwo baje bangana gutya, twe turarinda ino centre ya Minembwe n'utundi duce tuyikikije, gahunda yo gufata ibi bice bindi bya za Minembwe ntiragerwaho neza. yego Ariko mu mayeri nyine urumva ko pressure abarundi FARDC bashize kuri centre ya Minembwe, natwirwana urumva ko nabo bahise bafungura indi flow uturutse ku Ndondo ukageza Mitamba werekeza Biziba, usa nk'ujya Kirungwa. Ubwo no kuvuga ngo FARDC n'abarundi nibaza kumva mama 23 byamaje kugera Kirungwa, barahita bagira icyo bita panike, na bahita baba desequilibre. Bari kurwana Minembwe, sinzi niba barakomeza kugira izo mbaraga bumva M23 yageze muri ya misozi irangamiye Uvira. Ayo rero bahita amayeri akomeye igisirikare, umuntu akugabyeho igitero kuri axe imwe agushizeho pressure, kandi uri kubona ko bikomeye, kandi koko nta nubwo byoroshye, tujye tuvugisha ukuri. Nawe ugahita ufungura indi mirongo y'urugamba ku kandi gace nako nawe kari buze kumushira kuri pressure. Okay, dufate Minembwe nka centre, dufate na Uvira. Ubundi umurundi na FARDC ni hehe yifuza cyane kugeza ubu ngubu? Ese FARDC n'umurundi afashe centre ya Minembwe bakamufatanira misozi irangamiye umujyi wa Uvira neza, cyangwa se na Uvira bakaba bayimufatana, ubundi ni he yaba desequilibre? Uko twabonye uburyo Uvira yego Minembwe, iburya Minembwe iri strategique cyane kuko ni mu misozi n'ahantu hari strategique, ariko Uvira nayo ifite ubusobanuro bwayo bukomeye cyane cyane ku barundi. Nabonye ukuntu basakuje. Yego ntibasakuje cyane rwose, bivuga ko na Neva nawe yavuze ko ngo ari menace ku gihugu. Kuva intambara yatangira mu duce twose mu 23 yafashe, nta gace katumye habaho urusaku nka Uvira. Uhereye muri presidence Ntare Rushitsa hariya muri Gitega i Burundi, kwa Tshisekedi muri Amerika, muri ONI, mbese Uvira yabaye Uvira. Yego Ubwo rero Uvira nta nubwo iri strategique cyane buryo ugereranyije nka za Minembwe, ariko ifite ubundi busobanuro cyane cyane kuri side y'u Burundi. Sinzi niba umurundi yakomeza gushyira imbaraga muri centre ya Minembwe mu gihe ari kumva ko Uvira igiye kugenda n'ubundi Intare za Sarangwe zikaba zakongera kugenzura iyo mipaka. So ntago mvuze ko M23 irahita ifata umujyi wa Uvira, sibyo? Ariko uri kubona ahantu iri guturuka ku Ndondo yamaze kurenga za Mitamba yerekeza Biziba, ukabona ko iri gusatira Kirungwa. Deje ugeze Kirungwa nakubwiye ko ari ibirometero biri hagati y'8 n'10 kujya. Ubwo urumva ko umurundi arahita hangayika ate desequilibre, donc ahita ba desequilibre. Umurundi uri Minembwe arahita ba desequilibre, kuko ntago umurundi yifuza guturana na M23. Nicyo gihombo cya mbere umurundi yumva yaba afite muri iki gihe, igihe bira bice bya Uvira byaba bigenzurwa na M23. Yego. So ayo nama yari imirwano rero niko bihagaze aho, ni kuri side imwe. Ariko noneho tunigire Iminembwe. Yego. Iminembwe harya ngo bahafashe. Nabonye umugabo witwa Steve Wembi avuga ko ngo yafashwe, ariko mu mwanya mutoya tugiye kubona tubona harabisibye. Bamwe batese byaba byatewe n'iki kubundi ko uyu mugabo tumuzi kagira amakuru navuga y'indani. Gasa ngiye kuguha ukuri kwa nyako kandi abadukurikiye batwumve. Njyewe Claude ntago nshobora kuvuga ngo Minembwe centre ntiyafashwe kandi yafashwe. Oya nubwo natwe twabivuga rwose. Nanjye ubwanjye nabandi gutuma abantu bantakariza icyizere cyane. Minembwe centre yafashwe kuki ntabitangaje? Yegora. Twigeze kujya dutangaza amakuru y'uburyo FARDC Barundi Wazalendo na FDLR bari bagiye gufata Rubaya. Tugaragaza uburyo bambuye M23 Mitimingi. Yego. Gatoyi na bya bice birimo za Nkokwe, ibice byinshi za Nyakigano, bageze hano kuri axe ya Ngungu bashaka gutobora, tugaragaza ko haburi ibirometero bicenga abatipe binjire Rubaya. Ayo makuru nitwatanze twarayatanze, uduce Wazalendo FARDC bari kwisubisha cyane rwose. Nige Rubaya yabara ahubwo abantu ikintu batuziza nuko muri intambara kuva yatangira M23 niyo yakunze gufata ibice kenshi, FARDC n'abarundi babitakaza. Noneho tukaza tuvuga ayo makuru, nujya kwitegereza FARDC n'abarundi ni gake cyane bambuye M23 bice. Ubwo rero amakuru menshi akabatombeza M23, iza FARDC n'abarundi zikabanya. Ariko none reka dutanga ukuri wenda kukara gaciyeho. Waruvuze kuri Steve Wembe. Yego. Usibye na Steve Wembe, Kongoro n'abanyavuga batese undi Kongoro urumva ari ikihe kintu yavuga. Usibye na Steve Wembe na Kongolo ndetse n'umuvugizi wa FARDC muri Sud Kivu muri operation Sokola ya 2 Lieutenant Mbwirigane Karongi nawe yabivuze. Yego.
ariko reka nze nkubwire ukuntu bimeze. FARDC iri muri Minembwe ariko ntabwo iri muri centre ya Minembwe. Icyo kintu tucyumvikanira. Ndabyemera. Hari za Irundu Minembwe ni agace karimo ibyaro, karimo imisozi, karimo ibibaya, ariko hakaba na centre. Yego. Centre. FARDC rero iri muri Minembwe ariko ntirabasha gufata centre ya Minembwe uko siko kuri. Yego. Reka ahubwo nkwereke kuri ukuntu guhagaze, wenda tutarajya kuri uku kuri, nkwereka aho FARDC iri naho M23 iri. Tubanze reka manze gato challenging izo statement zatanzwe n'umugabo witwa Kongolo n'umuvugizi wa FARDC Sud Kivu, cyo kimwe na Steve Wembe wese nisubiraho. Yego. Tubanze duhere kuri Kongolo Munyamurenge ngo numujyanama wa Tshisekedi mu by'ikirage mu by'umutekano. Ariko ngira ngo Tshisekedi akoresha Kongolo mu nyungu ze kugira ngo agaragaze ko ari abanyamurenge bakorana kandi badashikiye twirwaneho na M. Kandi ndakubwiza ukuri Kongolo azarangira nabi kuko ashobora kuba atazi imikino Tshisekedi arimo. Kongolo aruta General Christian Chiwewe. Hoya. Kongolo aruta wa undi General Kabi Ephraim uriya warindaga Tshisekedi. Sibara abizerwa ba Tshisekedi. Umwe ari chef d'état major ndashinzwe kumurindira umutekano. Aba banyamurenge biyegereza Tshisekedi mu kurwanya bene wabo. Finally bazahura n'ibibazo kuko imikino barimo bashobora kuba batayizi ariko Tshisekedi warayizi. Ubwo rero uko byagendekeye bitwa ba General Ephraim Kabi nabaci wewe finally niko bizagendera ba Kongolo. Burya uzatinye kujya mu mukino utazi. Wowe ukibwira ko ibyo uzi ariko kuri nyamara umukino Tshisekedi arawuzi. Yego. Ariko we Kongolo uramwegereye finally nawe uzaba nka Chiwewe. Finally nawe uzaba nka Ephraim Kabi General warushinzwe kumurindira umutekano. Kandi Kongolo nagaruta Kabila wafashe Tshisekedi akamutereka ku butegetsi. Ubwo rozabureba bari abanyamurenge begereye Tshisekedi bari kubakoresha nk'ibikoresho ariko uzabureba iherezo ryabo kuko hari amabanga ubu bafite menshi cyane yande ya Tshisekedi. Kandi Tshisekedi we yifitiye umukino warimo. Azabasoza kandi uzabubireba nibatamutoroka ngo bagende. Ariko turacyari kuri Kongolo ku icyo kimenyetso yatanze. Yego. Yasohoye statement ariko statement idafite ikimenyetso kubera ikirengo. Statement y'amagambo wenda byibuze kuri statement niyo bivuze ku rubuga rwe rwa X cyangwa handi ku zindi platform ze. Ubundi yo abasirikare bafasha ahantu kabitangaza nk'ubwo buryo hagomba kuba bigendana n'ikimenyetso munsi y'iryo tangazo cyangwa se munsi y'ayo magambo. Niba rero Kongolo avuga ko FARDC yafashe centre ya Minembwe nibyo yari kubyandika. Yego. Kandi natwe bibaye twabivuga yari kubyandika ariko munsi agashiraho nk'aka video cyangwa se amashusho yerekana ko FARDC ko kiri kugenzura centre ya Minembwe yahageze. Ako ka video ntako. Ngaruke no ku ka video gaheruka gushirwa na FARDC hanze ejo bundi iri kuvuga ngo yageze muri centre ya Minembwe. Kara ka video nakakera kubera iki? Yego. Muri Minembwe bari mu gihe cy'izuba. Bari mu Kinyarwanda tugita iki. Iyo rero Minembwe bari mu gihe cy'izuba ntago haba ari vert, ntago haba ari icyatsi. Ibyari ibyatsi cyangwa se ibyari iki ahari icyatsi atangira kumura bizantu hakubiswe n'izuba. Niyo shusho yaho. Noneho amafoto bazanye ni igihe Minembwe yari mu gihe cyo mu mpeshyi. Haba hatose ubona hasa neza rwose ari vert cyangwa ari green. Yego. Ariko muri iki gihe baza abantu bari Minembwe ni muki ntago hari green. Ahubwo urabona ko ari ahantu humagaye. So ari amafoto nayo kera abantu baya verify. Amafoto masasa agaragara afite ibimenyetso cyangwa ama video masasa afite ibimenyetso ntayo Kongolo agaragaza. Ku buryo FARDC yabiri muri centre ya Minembwe. N'iryo shusho riri munsi y'amagambo ya Kongolo FARDC iri kuvuga ati lelo kuko bavuga iringara. Lelo tozana kati ya centre ya Minembwe. Turi tariki wenda 17 cyangwa se tariki 18. Iyi sayi ni turi muri centre ya Minembwe. Donc ntihashobora kubura ibimenyetso by'amavideo bigaragaza ko Minembwe centre yafashwe, FARDC iri kuhiruka kandi ndagira nkubwiza ukuri cyangwa se iri kuhinjira. FARDC ntabwo yafata centre ya Minembwe, ubu kiba turi kubona amavideo agera nko kwijana y'ubwoko kandi butandukanye. Bamwe bahifotoreza, bamwe bifotoreza wenda mu kibuga cy'indege, bamwe bifotoreza wenda kuri ya macaci cyangwa se ahandi hatandukanye. Ariko hariyo video wari wayibona? Oya nanjye ndabona. Kongolo nawe ntabwo yari kwihashira kuko nta yafite. Yego. Mbo tujye kuri ntuza Steve Wembe wavuze agahita nabisiba. Nawe nuko byagenze n'amagambo. Ariko nta video nta foto. Ndetse tujye no kuri Suriete na Mbuyirigane Karonje. Nta amagambo ariko nta foto nta video. Yego. Ubwo rero amagambo twese iyo tureba ibikorwa cyangwa se amagambo agaherekezwa n'ibikorwa. Ibi bintu rero by'intambara iyo bafasha gace
ushaka kumenyesha abantu ngo utanga ukuri kako gace wagafashe ntabwo uvuga gusa uzana na video cyangwa amafoto ng'urugero rwaye mu 23 urabizi ni gufata za limbongo muri Rubero ndabizi Let's Wiringo matarapfa yajyaga mwako gace akifata ifoto akanagaragaza abarwanyi ba M23 bakarimo yarinze akavuga ati turagafashe ngaka akanabyandika yego uduce twose M yafashe zago murabizi bahinjira byaragaragaye za Rubaya bazifata byaragaragaye uduce bafataga muri Masisi amafoto n'amavideo byahitaga bijya hanze niko M bigenze na FARDC n'abarundi bari agace bafashe barabyerekana ng'urugero Mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke nibikira inzozi kuko twakuzana ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzana ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site hari umuhanda amashanyarazi amazi ndetse n'amashuri hafi yawe ibi bibanza byose bifite ibyangombwa by'akarusho no kugura duhita tukikwandikaho ni kuri miliyoni 8 kumanura ngwino tugutuze neza kandi kuri make ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.